Zelenski tvrdi, u ruskim dronovima koji razaraju Ukrajinu pronađene su britanske komponente. Sankcije očigledno imaju rupu u obliku mikročipa. Više od 100.000 stranih delova u ruskim raketama i dronovima, uključujući mikrokompjutere proizvedene u Velikoj Britaniji. Zelenski traži efikasnije sankcije, jer rusko oružje sadrži delove iz Njemačke, Japana, SAD, pa čak i Kine i Tajvana. London priznaje, pokrenuta istraga protiv britanskih firmi čiji proizvodi i dalje završavaju u ruskom vojnom lancu. Britanska vlada poručuje zabrana izvoza 1000 artikala, ali i upozorenje ko krši sankcije ide pod istragu ili plaća milionske kazne. Vrednost britanske trgovine pod sankcijama sada prelazi 20 milijardi funti. Ali sankcije izgleda funkcionišu kao bumerang. Britanija ih piše, Rusija ih sklapa i obe strane nastavljaju posao. Zelenski kaže, sve zemlje znaju koje firme i koji delovi su u igri. I dok on traži pojačanje PVO-a, ruska industrija dokazuje Made in the West i dalje leti iznad Kijeva. Svet puni oružje sankcijama, a sankcije oružjem. Prati srpski čardak tamo gdje ekonomija i geopolitika prestaju da budu dosadne.